Быйылгы кыстык кебелемненен олорор жеуот коммунальны кахыстыбан юрбатагы салата аспыт сайын сөптөк чогун уунан агалтаран толору хатчыллан олорор. Манатахынан сайынгы кемге булааннаммыт өрүмөн үлете баран бары котельнайдар койтахына суак үлелерин сагалатылар. Навигационная переёкка чокпут нагалабыт. Быйылгы сезонга сангар месторождение тагалыбыт, основной будун. Она джибарки хайаттанами агалыбыт. Тому саңар 1000 тоннаны. Осы объемы төрден 1000 тонна теллен келді. Быйылгы сезонга отут сетте котельная тавурля келер дебит. 6 сентябрьтен бейін традиционно хағаланыр үләбит. Онытын тоқ бар объект барыта уже үләләті. Оны объекттар бары итинне қачылынылар. Улус котельнайдара бырабытылсыманан бегергеммит булан быһытынан итиилерин биэре тураллар. Нюрбакоратын качыар квартальнай улахан кыантала котельнайдар үлэлэн. Күн бэгэ хэнги дери тымныян турбут элбак квартиралаах жедер түүнихигер сылыет үстүлер. Осы ит бартын билем нэпит. Улахан бириммөн барда. Основном охоктор билем нэпит. Раста каян итини бире туру yollarga. Çok putin şüye. Hepinnadan ne iki охок отту туру. Олорор жеуот коммунальны кахыстыбан юрбатагы салатын кыстыган номну сагаланна булаанна мутуля кемигер баран нехиленняга сөптөк сылас берелинне. Береген саңа тутулла турар объекттер киннеммит ититиге колбаныллар аракалла. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба.